kuririmba no mu bunyene bugoroba numva ibyo bari baririmba ni bijanye n'ijambo uko nabashe gutegura. Amen. Umutwe w'ijambo tumaze gusoma ijambo ry'Imana, ariko narihaye umutwe uvuga ngo kwizera Yesu k'umurimo twasigiwe. Amen. Kwizera Yesu k'umurimo twasigiwe. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yakunze ngo abari mu isi ngo uzatumye ngo itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera ngo atarimbuka ngo ahubwo abashe guhabwa ubugingo. Haleluya. Amen. Kwizera k'umurimo twasigiwe na Yesu, kwizera Kristo k'umurimo twabashe gusigirwa na Kristo. Ngo Imana yarakunze, irangije gukunda iratanga, irangije gutanga icyo gikorwa cyose Kristo yakoze. Haleluya. Ngo yagikoze ngo afite impamvu. Amen. Iki gikorwa cyo kumusaraba Kristo atangwa ngo yagikoze ngo afite impamvu, ngo yari afite intego. Haleluya. Nukuvuga habayeho urukundo, habaho gutanga, ariko icyo gikorwa cyose cyari gifite intego. Amen. Intego ya Kristo kwari kugira ngo itange ubugingo ku mwana w'umuntu. Amen. Intego igikorwa kibaho, tubona iri torero ryubatswe. Iki ni igikorwa bakoze cyo kubaka rino torero, ariko hari ikintu gikuru kurusha iri torero ryubatswe. Haleluya. Haleluya. Igikorwa gikuru kiruta rino torero ni intego y'uwubatse rino torero. Amen. Hano ushobora kugama, ariko uwubatse rino torero yari afite intego neza itumye yubaka rino torero. Ni ukuvuga intego ya Kristo. Amen. Yo gukunda umwana w'umuntu, yo gutanga umwana wayo. Amen. Imana yari ifite intego ku buzima bw'umwana w'umuntu, yari ifite iyo ntego, kandi iyo ntego ukwari kugira ahabwe ubugingo, kandi ngo ni ubugingo bugize ubuhoraho. Haleluya. Haleluya. Muri iri joro aririmba aravuga ngo pendo la Mungu ni kubwa, ngo mwanzo wa nyimbo zote, ngo malaika walioimba wachungaji, tunafurahi kwa sababu pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa. Amen. Pendo la Mungu ni kubwa. Haleluya. Haleluya. Bimuririmbye yaratangaje. Bimuririmbye yaravuze ngo pendo la Mungu ni kubwa. Kumurumva icyatangaje. Mwanzo wa nyimbo. Yavuga mwanzo wa nyimbo zote. Haleluya. Mwanzo wa nyimbo zote. Pendo la Mungu ni kubwa. Nukuvuga mbere y'indirimbo yuko zihimbwa. Seke nzarubaza zahimba. Mbere yuko indirimbo zihimbwa, indirimbo ya mbere yo guhimbwa ni iyi. Ni urukundo rwa Yesu. Amen. Ni urukundo rwa Yesu ifasha umwana wa mbere wo kubasha guhimba. Izindi zose bari aba South Africa bazaririmba uriya wa Pioneer Dakiduka. Siho bazaririmba ukumva indirimbo zifite kuziraguruka. Bariya ni inyuma, ni banyuma barekera abana. Ariko uwa mbere uzuririmba indirimbo ya mbere wa kurutonde rwa mbere mwisi no mwijuru ni kuhusu pendo la Mungu ni kubwa. Amen. Pendo la Mungu ni kubwa. Haleluya. Amen. Kwizera kwavuze umutwe wacu kwavuze mu kwizera Kristo k'umurimo twasigiwe. Kwizera Kristo, ushobora kwibaza ukwizera niki kugira ngo ubashe gusobanukirwa kwizera Kristo niki. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya ngo uziringirwa udashidikanya ko bizaba, ngo kandi niko kuduhamiriza yuko kwiza tutareba uko ari ukuri. Amen. Ngo kandi Bibiliya ikavuga ngo icyatumye ngo bakera bahamwa neza ngo nuko bari bagufite. Haleluya. Kugira ngo ubashe kugira ubuhamya bwiza nuko ubashe kugira kwizera, kugira ngo ubashe gukora icyiza mu isi mu murimo w'Imana nuko ubashe kugira kwizera muri wewe. Ibindi byose wokora udafite kwizera ni ubusa.
Haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo haleluya. Ngo ni gutizera, ngo ni gute abasha kunezeza Imana. Haleluya. Ngo ni gute utizera abasha kunezeza Imana. Ngo ariko muwegera Imana, ngo bagomba kumenya yuko Imana iriho. Ngo kandi zigira gute, ngo izigororera abayizera. Amen. Haleluya. Ngo uwegera Imana wese icyambere azabasha guhabwa no kubasha kugira kwizera. Amen. Akabona kwegera Imana, Imana ndarika mugororera. Kandi ngororana abayizera n'ubugingo buhora. Niyo mpano ya mbere zamiguka. Amen. Haleluya. Mpano ya mbere zitanga gutya n'ubugingo buhora. Amen. Haleluya. Ubugingo buhoraho nibwo Imana izipokeza abayizera. Haleluya. Nijari igikorwa cyo kwizera kizakigaragara mu mwana w'umuntu. Ni gute ushobora kumenya ese ni gute ndizeye? Nijari nizeye? Igihe ubasha kumenya yuko wizeye. Igikorwa kizakigaragara igikorwa kizakigaragara mu mutima w'umuntu kugira ngo abashe kwizera. Haleluya. Hari umurimo uzukoreka mu mutima w'umwana w'umuntu. Haleluya. Uwo murimo tuzukorerwa ahandi hose, tuwokorerwa mu mutwe, tibibaho, tuwokorerwa hano ku birenge byanyu. Uwo murimo uzukorerwa mu mutima w'umwana w'umuntu. Haleluya. Haleluya. Ni umurimo uzukorerwa mu mutima w'umwana w'umuntu, ugasenya ubuhome zitane z'umwijima, amaze umuntu agahabwa ubuzima. Haleluya. Haleluya. Tuwokorerwa hano, uzukorerwa mu mutima w'umwana w'umuntu, ugasenya inkuta za Satani, warangiza ugahabwa ubuzima. Haleluya. Haleluya. Pawulo avuga neza, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo none ubu ndiho, ngo nyamara gusa njyewe uriho, ngo ni Kristo muri jewe. Haleluya. Nabambanywe na Kristo, ngo none ubu sindiho. Amen. Nabambanywe na Kristo, ngo none ubu ndiho. Ngo nabambanywe yarapfuye, arangije gupfa, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo none ubu ndiho. Uwabambwe ariho, arangira aravuga ngo nyamara ako kandi ngo nyamara gusijewe ubize gute uriho, ngo ni Kristo muri jewe. Haleluya. Ngo ni Kristo muri jewe. Pawulo yazira Pawulo, uyu ni wa wundi watoteje itorero, yatoteje itorero ry'Imana, araritoteza yica abakristo, arangije avuga rino jambo amaze guhura na Yesu. Amen. Bavuze ngo hari umurimo uzubasha gukoreka mu mutima w'umwana w'umuntu, kandi uwo murimo iyo wabaye niho azabasha kwakira ubugingo buhora, uzubasha gukura inkuta za Satani, ugasenya inkombe z'umwijima mu mutima w'umwana w'umuntu. Pawulo imirimo imaze gukoreka y'Imana mu buzima bwiwe, nicyo gihe yavuze iri jambo, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, none ubu ndiho, ngo nyamara ngo si jewe uriho, ngo ni Kristo muri jewe. Abahuye na Yesu bahuye n'uwo murimo, ibo tizo bazabaho, ahubwo hari uwundi uzuba mu buzima bwabo. Haleluya. Hari uwundi muntu uzuba mu buzima bwabo, ibo bazabapfa. Haleluya. Ibo bazabapfa, barangiza gupfa, Kristo akaba ari uba muri bo. Amen. Umurimo w'Imana ugatangirwa ko, ubwo ngubwo ni umurimo w'Imana ugatangirwa ko. Ariko udafite Kristo tibishoboka. Tibishoboka yuko yakora Imana, tibishoboka yuko yinezeza. Ibyo yakora byose ni imfabusa, kuko atazwi mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko tazwi kamera zirifotora mu bwami bw'Imana, zishobora kumubona, zazama zimuhuje. Uku turi bamwe kubuzirama zibahusha gutya, ni kutizeye kuzirama ziguhusha, ariko aracyari ubuntu bw'Imana. Amen. Kugira neza muri radare z'Imana, kamera y'inzuru yami kubona ngo wewe nakubona, nuko ubanza kwizera Kristo. Haleluya. Haleluya. Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyo akora ngo abamwemeye bose. Amen. Ngo yabahaye iki? Ngo yabahaye ubushobozi ngo kugira ngo kwitwa abana b'Imana. Amen. Kwizera ni iki? Kwizera n'ubushobozi tuzaduhabwa ukabasha kutugira iki? Abana b'Imana. Iyo tugeze mu kwizera nibwo bushobozi tuzaduhabwa ukama egari. Kwizera egari.
Mtoto wangu. kaka tukabasinda. Amen. Kwizera niko kuzakwama kuguhesha kugira ngo kuba abana b'Imana kandi tuza tubiheshwa n'imirimo myiza oya tuza tubiheshwa no kwizera twarangiza kwizera tukabona kugukoreraho. Amen. Iyo kwizeye ni tuza twama dutanga ni desebas iyo baguhaye desebas uzamutambuka ukabiza mu ingwane kama wamukaha kugenda aho gufunga kubera wahawe desebas aho iyo wahawe kwizera uzama winjira mu bwami bw'Imana gutya kama winjira ugahuruka kubera kuko wahawe desebas nziza. Amen. Kwizera Kristo niko kuza kutugira abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Kwizera Kristo niko kuza kutugira iki abana b'Imana. Haleluya. Yesu arangiza umurimo wiwe wa hano ku isi. Hari misiyo yahaye abigishwa biwe. Amen. Ariko atarabaha misiyo hari ijambo yavuze yatangaje cyane. Amen. Nawe ushobora kugutangaza. Yavuze amagambo atatu ariko muri aya magambo atatu harimo misiyo. Ayandi abiri ndaza kuyababwira. Aravuga ngo nahawe ubushobozi abwira abigishwa biwe arababwira ngo nahawe ubushobozi ngubwo mu isi ngubwo mu ijuru. Amen. Arababwira ngo nahawe ubushobozi jewe mfite ubushobozi. Amen. Kandi ngubwo mu ijuru ndabufite ngubwo mu isi ndabufite. Arangije ababwira ijambo arababwira ngo mugende mu mahanga yose ngumuhindura abantu kugira gute mukuba abigishwa banje. Amen. Amuraza kumva impamvu yababwiye ngo nahawe ubushobozi. Amen. Arangije hano hepfo aravuga ngo dore ndi kumwe namwe kugeza mu mpera z'isi. Haleluya. Iri jambo ryatangaje ukuntu Yesu yabwiye abigishwa be ababwira ngo nahawe ubushobozi. Yesu aje kubatuma yarabanjije arabibwira kugira ngo izo bazohura nazo tibakagira ubwoba ahubwo bazotinyuke bamenye umuntu wabashije kubatuma muri misi. Haleluya. Icyo bituma yazababwira ngo nahawe ubushobozi ngubwa hano misi ngubwo mu ijuru. Amen. Kwari kugira ngo batinyuke izo bazohura nazo mu nzira tibakagira ubwoba ahubwo bazomenye uwabatumye. Amen. Ubu nyine Perezida Yoha kaganire urwandiko yandika ngo nganire agende muri Equity bamuhe miliyoni 500. Ubwo bazi kubera yuko perezida afite ubushobozi. Amen. N'abangaba abigishwa biwe yarashaka kubatinyuka kugira ngo bamenye uwabatumye yuko afite ubushobozi. Izo bazohure nazo bamenye yuko uwo afite ubushobozi niba mutakira twamamaze duhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo. Amen. Niyo ntego ya Kristo kuduha iyi misiyo. Niba warizeye Kristo iyo misiyo yakugezeho ni ukugira ngo ubashe kugenda mu mahanga uhindure abantu kugira ngo babashe kuba abigishwa ba Kristo. Iyo niyo misiyo gusa twasiganye. Haleluya. Ibindi zose ni hasi. Ni ukugira ngo duhindure abatizera abadafite kwizera adafite Kristo muri bo kugira ngo babashe kugira Kristo kugira ngo wa munsi Kristo gazaza kugira ngo tuzobashe kwimana nawe ubwami bwo bw'ijuru. Haleluya. Paulo avuga ijambo rikomeye abwira abatesalonike aravuga ngo ibyiringiro zacu ni iki cyangwa se ibyishimo zacu ni iki cyangwa se bikamba ryo kwiratana ni iki gusa mwebwe imbere ya Yesu Kristo ubwo azaza. Amen. Ibyishimo zacu ni iki cyangwa se ibyirato zacu ni iki. Haleluya. Abizera ibyishimo zacu ni iki cyangwa se ibyirato zacu ni iki. Sabo twabashije guhindura kuva kwa Satani tukabasha kumuzana kuri Kristo. Ibyo ni byo zirato zacu. Ibindi zose kubaka amakanisa meza ibindi zose gukora imirimo itandukanye sibyo zirato zacu. Izirato zacu ni abantu twabashe kugira gukura mu bata bwa Satani tukabazana mu bwami bw'Imana.
izo nizo zirato zacu imbere y'Imana. Umuririmbyi aravuga ngo bahinduriye benshi gukiranuka bazakagira n'ababashije gukora umurimo babashije gusigirwa, kandi uwo murimo nuwo kubasha kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abahinduke bamenye Kristo, bave mu kutamenya bamenye Kristo, babashe kumutunga mu mitima yabo. Ubwo nibwo butumwa bwiza twasigiwe, uwo niwo murage Kristo yadusigiye wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Haleluya. Witeguye yo gusomera muri Luka 15 15 murongo wa 4. Inde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo. Itondeho ngo ninde muri mwe waba ufite intama 100 ngo akazimiza bimwe muri izo, ntasige izindi 99 mutasige izindi 99 ngo mu gasozi akajya gushaka iyazimiye, ngo akajya gushaka ngo iyazimiye kugezaho ari buyibonere, ngo kugeza igihe azoyibonera. iyo ayibonye ayiterera ku bitugu, ngo ayiterera ku bitugu ngo yishimye, ngo yagera mu rugo ngo agahamagara inshuti ziwe akazihurura akababwira ngo twishimane ngo kuko mbonye intama yanje yari yarazimiye. ndababwira yuko mu ijuru bazishimira, ngo ndababwira neza yuko mu ijuru bazishimira, batyo umunyazaha umwe bazishimira icyo gikorwa cy'umunyazaha umwe ngo wihanye, ngo kumurutisha abakiranuka mu 99 ngo badakwiriye kwihana. Haleluya. Mw'ijuru ngo bazakora celebration. Haleluya. Abatuye Uvira nakaza mbona niko bwari bwa mbere shitse mu mujyi. Le 8 mars umunsi mukuru w'abagore, umunsi mukuru w'abagore noneho hari abantu bita bakibanga, abantu batuye Uvira bakaza kubita ibifanfare, nibwo bwaje bwari bwa mbere kubita ibifanfare neza ukazahumva woguruka ngo chan 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 chan. Haleluya. Ni ukuvuga mu ijuru iyo bazakora celebration, iyo umunyazaha umwe gusa, umwe apana babiri, umwe gusa iyo yihanye, nimekupokea Bwana Yesu kuwa mfalme wa maisha yangu milele daima. Mu ijuru tuzadusirifa hano tuzadusirifa kugira neza igisirima kizacyama kivuga kubera gusa njyewe ngenda n'Imana yakiriye Yesu gusa akamazo impundu isigasira kubera njyewe gusa basi. Haleluya. Gusa umuntu niyabashe guhinduka inzira mu bwami bw'Imana, impundu zizazivuga, impundu zizazivuga kubera umuntu umwe gusa. Apana umuntu umwe wabashe guhinduka. Umuntu umwe afite agaciro gakomeye. Amen. Umuntu umwe afite agaciro, nubona umuntu usara kugari uzomuha agaciro kuko arakomeye, arufite ibintu byose ibintu bikomeye umuntu arabiruta. Amen. Nuko yahindutse birago mwizu ni celebration ikomeye kuko umuntu umwe gusa yabashe kugira ngo yabashe guhinduka akakira Kristo. Ni ukuvuga abapagani nico. Amen. Abapagani ni umurima w'abisera. Amen. Timukanga abapagani muzobakunde kuko misiyo yacu iri mu bapagani. Tutabakunze misiyo yacu bibayira, kandi Kristo yaradusize taratujana, sibyo? Kristo taratujana, turacari ino, turacamurindiriye. Ni kuvuga misiyo yacu ikoreke neza. Turi yatwohereje mu bapagani abatazi Imana kugira ngo tumenyekanishe Imana mu bapagani, kandi tubasha kwimenyekanisha no kugira ngo tubashe kumukunda, ukamukunda kugira ngo ubashe gutera imbuto nziza kugira ngo babashe kwizera Kristo.
Amen. Amen. Niyo misiyo yacu ni ukugira ngo tubashe kugenda mu bapagani, tubashe kubabwiriza kugira ngo bamenye Kristo. Intego imwe ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana, habeho kwizera Kristo, habeho kwizera Kristo. Haleluya. Muririnzi aravuga, umuswahili uzumfasha cyane, aravuga ngo tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, lakini wamoja wakapoteza imani yao wakafa moyo, lakini kwa neema yako Ebeneza, haleluya, umeniwezesha, lakini kwa neema yako Ebeneza mimi umeniwezesha, si kwa nguvu zangu nimeweza, bali kwa nguvu za Yesu Kristo, ndio sababu mimi nimeweza zaidi ya kuweza. Amen. Impamvu tuzatubishobora ni Kristo. Ibya Kristo ndawobasha kubishobora. Amen. Ni Kristo tubasha kuduko nibi mpavuga ukuzi kubwanyu. Ni Kristo wawukoresha. Amen. Ibya Kristo ndamuntu tubasha kubivuga kawe, ahubwo ni Kristo uzukorera muri we kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza utere imbuto ziri. Izo tubikora byose twabashe kwizera Kristo. Zo tubikora kubw'uwo mwana. Tuzakubikora kubwacu, ahubwo tubikora kubw'uwo mwana kugira ngo tubahere kurashe kuba iki shima, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamaze. Amen. Tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, lakini wamoja wamepoteza imani yao wakafa moyo. Maybe kuna mmoja haruhosubira waruba yarasubiye inyuma, ariko Kristo arahari ahari kugira ngo icyo gikorwa kiboneke, cyo kugira ngo bashe kumwizera kandi ubuzima bukomeze, kugira ngo tubaye kubishima. Haleluya. Kuri ubwo dukomeze kwizera ku murimo twasigiye, dukomeze kwizera kandi tumenye inshingano zacu aho twatumwe ni mu bapagani, kugira ngo tubashe kubahindura, kugira ngo izina rya Yesu rikomeze kandi tubahe. Iryo jambo Imana yabaye.